itendele suya longo ni orashiwa covid-19 usambukila kyose kituzuka mamba tukwata kumutu wala ni orashiwa kyose mutu kya corona keiki corona fufuna ya makumba lukwaku mbabu udilesu kyose kiuzuva diteshe itangana yoso sukulumaku ninzaba nimenya akungulumuka mukumenekena kana kuvana lumaku mbakudi ndwakuna kana kukwata mukima kyoso kyoso kukala mosha inzo ukeshilwa kudilanga kana kukala bukanga mukingoho sewa mukohona omukutu wa mutema ndolo wala ni ndolo budikelengu lenge la muinzo ya kusaka dilange langa mukwenu wa muzolo